In a new development regarding the allegations against the Meghalaya Medical Service Recruitment Board, Mmsrb, another group of candidates who took the nursing staff examination have called for an expedited physical verification process. This appeal contrasts with earlier accusations made by some candidates who appeared for the same exam conducted to recruit staff nurses and ANMs. Speaking to reporters today, the candidates who sat for the examination on the 28th of September 2024 has urged upon the Mmsrb to accelerate the physical verification process to proceed with the recruitment for vacant positions. They emphasized that the verification should not be discontinued, praising the board for its proper conduct of the said examination. Additionally, they commended the Mmsrb for maintaining transparency in announcing the results and encouraged those with grievances to approach the board's grievance cell, as the Mmsrb has provided a 10-day window for examinees to raise any concerns regarding the examination. Dia habis bawa tu matrai ke DHS kalau peni akan news pada prepare hari tu dia clarify ki baru hak issues dan ki doubts ki done regarding the result kena peni ki clarify ki tingi nyum pan habis dia kata tingi ke proses ke jingun ke bagi hari ke ditang kata ke we dong bagi kelpat ki board ki bahlor ki higher authorities và kinsmo ha banung delay la postpone dia kata physical verification pembakila ai portion posni tingi incorporate kata posni hendrai long hadin jo kata ni kermen bagi community bank bakani recruitment process kan ya chikman ini berkata syawangin mich masuk ila diru di sofia we semua kata korban nomor dan kata gaji mich junta hero nomor di waktu untuk exam hendrai la di page itu kata bola tu si nak kalian kebut kita ada bantu syai kata bakam dan ni kata mereka dia kecil makala kecil sotu makala nak yang ki kandidat ki kabami itu ke isu di ki omba don bo nama mereka dan kata ya kata ru ketika nak yang kabur nak try pilih ini bagi pada percaya bagi la kabur ru dan katakan typing error dan kan technical error by day ban display itu ki result mereka kata akan dan cinta by day ini kan result ketika pasien tu meningkong kan bagi pendi marks menu kim ju pendi marks dari hak dia tu bermentade baru haki candidates ki yo benpen dekat jogi marks dia nak kata ada kidang dan isu kidang singo ba pendi ke marks bang ay ngayo kim singo pun kita akan thok syata ke grievance setting bagi la IG shine for DHS bagi petru ya ko MR sheet la jong tak payah hak ni yang berkatakan jinda wang jogi ke di what's more transparent than that no bagi bila yo petik answer sheet la jong la yo petik marks la jong diketahui nanti dekat transparansi. Baru lakukan milu, lawyer result yo. Result kita milu tu menjadi kimi ki jadi examination pemilih kita milu ki marks so baru ki kandidat dalam tu shortlist tanya ki eligible kan. Tanya ki nak ki highest atau kata nak ki ai tentang kata betul kan. Dari result baru ki lakukan milu dah tu ki marks.